Usakhuluma loyo wangibithayo. Ngoba umthandazo. I-conversation. Wathi akulemezele ukuthi singahlukani kuleli holo. Singahlukani kuleli holo. Sikhulume sodwa sakamuswa. Esinika ama-answers. Alento kade siyithandazela. Ngoba kusuke kumele sikhulume. Naye masela khuluma. Kumele uphume la une-solution yalento ekubambile. Kumele uphume lana wazi ukuthi uma uphuma la kusasa uzoya ngalaphi. Ngoba ukhulumile naye. Kumele akhulume. Mthandazane. Sithatha conversation. Sithatha ukuthi conversation. Lithi Bible likalingelanga mpostoli mntombi. Lithi Bible amaFilisti bafethwayo. Ezwa ukuthi uIsrayeli uhlangene eMizpa. Oh, come on kathi. Ezwa ukuthi uhlangene eMizpa. Lithi Bible bafuna ukuhlasela. Hayi. Basho ukuthi bawuhlasela nami umfundisi wami. uIsrayeli ubambe ifasting ngalelo langa. Uthi bakuhlangene obaba nomama nezinsizwa nezingane zama-Israyeli behlangene eMizpa. Lithi iBhayibheli uIsrayeli wathi uyezwa ukuthi amaFilisti ayeza. Wathi usushola amazwi uIsrayeli. Usho kuSamuel. Wathi Samuel ungaphezi. Ungaphezi Samuel. Ukusithulakela. Kuthiwa atheza amaFilisti. Basho ukuthi khona obubulayo. uSamuel uyabubula amaFilisti. Wona atshela ukuthi ayolwa no-Israyeli. Kanti ayolwa naye khona obubulayo. Ubula uIsrayeli. Abubula uSamuel. Ngekatheza amaFilisti. Kuthiwa wenza njani ngaleso sikhathi? Kuthiwa ngenkathi impostoli enza amaFilisti. Kuthiwa ngenkathi enza amaFilisti. Ukhala uIsrayeli ukuthi ungaphansi kusithulakela. Kuthiwa uSamuel akathandazanga kuphela. Kuthiwa wathandaza waze wathatha iwundlu. Kuthiwa wathatha iwundlu encane wamhlaba. Ngoba namazwi uSamuel wayethi kunezipho ezizoqoba ngomthandazo. Kodwa kunezinto ezizothi masiyinqoba umthandazo kumele siwuhlanganise newundlu. Hayi bafowethu, wathatha iwundlu yabathandaza. Kungabe imithandazo esayithandaza kube ngathi uthi ayisebenzi. Kanti siyithandaza iwundlu alikho kuleyo mthandazo. Kwathi-ke namhlanje akumemezele ukuthi iwundlu alibuye olimini bethu. Thandaza i-conversation ekhona phakathi kwabantu ababili. Kungani umuntu kumele athandaze? Angisho kuqala ngesichaza ukuthi umthandazo. Sathi umthandazo i-conversation. Kungani umuntu kumele athandaze? Come on kathi. Kungani umuntu kumele athandaze? Number one, sithandazela. Number one, suka download. Yeah. Iphethini. Oh. Kungani umuntu kumele athandaze? Emthandazo lisuka download iphethini. Okay. Yini iphethini? Iphethini ulimi lakhona eBhayibhelini. Kodwa uma singabuyisana kulaba bathi izindlu. Yeah. Bathi yiplan. Thina uma sibona le building isiphelile. Si-celebrate ubuhle bayo. Kanti umakhi uyazi isenze plan. Ngabona amazwi uma siyothatha
sisuka siyodownloada iplan kaNkulunkulu ngempilo zethu. Sikuthatha philolo. Bithi iBhayibheli abantwana baka-Israyeli basuka eGibhithe baya eKhanani. Bahamba baze bafika ngasentabeni iSinayi. Ngenkathi sebafikile ngasentabeni iSinayi, bithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi uMose akanuke. Bithi iBhayibheli uMose wathatha amadoda awu-73 wanyuka nawo. Bithi iBhayibheli ngenkathi anyuka nawo amadoda awu-73 kuthiwa bathi besayiqala nje intaba, kuthiwa amadoda lawo 73 abame ngaphansi lezinyawo zikaNkulunkulu kungazuthi amatshe esafari eKhanani. Kuthiwa la madoda awu-73 abesejika, kuthiwa bathi besayiqala nje intaba, kuthiwa amadoda lawo 73 abame ngaphansi lezinyawo zikaNkulunkulu kungazuthi amatshe esafari eKhanani. Kuthiwa la madoda awu-73 abesejika shomalinga abuyele emuva ayodla aphuze. Aphuzelani adlelani ayoselebrate i-dimension ayibonile ngoNkulunkulu. Kanti leyo dimension abayibonile ngayo achazi ukuthi uphela kwakhe lo uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli bahamba bayoselebrate ingaphansi ley'nyawo zakhe. Lithi iBhayibheli waphinde wakhuluma amazwi uNkulunkulu wathi, Mose yenyukela lapha. Kuthiwa babona ikhehle kudala madoda Moses. Kuthiwa ngaleso sikhathi wayeneminyaka ewu-120. Kuthiwa wabona nyuka intaba iSinayi eyinyuka amadolo akhe engenjalo. Kuthiwa ifu lahlala ehlala. Kuthiwa ifu lahlala entabeni iSinayi. Kuthiwa lahlala for 6 days kungekho ongenile efwini. Kuthiwa ngosuku lesikhombisa kuthiwa uNkulunkulu wambiza uMoses embizela efwini. Lithi iBhayibheli uMoses wahlala wangena efwini. Ngenkathi esesefwini kuthiwa laba bajikile babuyele emuva. Bathi uma bephakamisela abahlabo nabaphakamisela entabeni kuthiwa babona inkazimulo kaNkulunkulu. Kuthiwa engazuthi umlilo odlayo. Kuthiwa uMose wahlala lapho for 40 days and 40 nights ehleli enkazimulweni kaNkulunkulu for 40 days and 40 nights. Wayenzani uMose lapha ngaseKharpatha? Wayenzani uMose lapha kushoteleni kuleyo 40 days? Wayeyodownloada iphathini. Ingakho uMose masesabuya Pastor Mboniso i-instruction ayitshelayo uMose kuthiwa, Mose yakha njengalokhu ubonile phezulu entabeni. Ngamanye amazwi uMoses wayengeke akwazi ukubhilda engaqalanga wayobona kuqala. Namhlanje njengoba sihlangene la sizodownloada izinto esizothi uma siphuma sibuyele emuva siyobhilda according to the pattern we have seen in the mountain. Umthandazo, inhloso yomthandazo is to download the pattern. Is to download the pattern. Number one, emthandazweni si-download i-will kaNkulunkulu ngempilo zethu. Bafowethu, bengazi ukuthi awuyena uthisha ngoba wathola leyo post. Awuyona i-politician ngoba wathola leyo post. Awuyena umfundisi ngoba wathola leyo post. Kodwa every time uma sikhetha umsebenzi asiwukhethi ngokuthi iy'khala zingalaphi, kodwa siwukhetha ngokuthi imiphathini kubhalweni ngempilo zethu. That is why kuyingozi
akumnandi ukuthola diphethe akumnandi ukuthola diphethe kama nje